Kapitan Enteng! Tuyang. Tuyang. Agring ka man. Yalanak manitig anak. Tuyang. Apa ya? Nakaring-ringkur ka. Yalanak manitig anak. Jak pengamin ng rabi. Sakit madi tibagbagay. Ay, sikat na. Makaturturog ak pailan. Masadutak abumangaw. Agya ka ba't tuyang? Kasi kasuan na kumamat Nagsagsakitak. Unay kan tuyang. Di naglakasyanan. Maladawa kaun ba daw? Makamukan dito'y balay Inakon ije trabaho. Agluto ka ko mapay iti kanag Akakapsutak nga may. Maladawak nga rudaun. Inakaun. Sapay jak kayat ti maladaw. Ang mga nuik katundak ijay bakery pagtrab-trabahwak no maladawak. Tuyang. Makamukan iti bagay. Inakon na talaga. Wait. Na yan ni Tuyang. Kasla di nakipatpatag. Di nagpayasikasuan, mate. Naimbag langan ta nakita ka dito iritaw yaw tataba daw. Kung naimbag ta pinayapayan nak. Anyaya ti marikirik nam. Maday ti bagbagay. Aglamin akpay. Nasakit ti bagbagi kwarog. Sakit mabisin akpay. Ayan nga mininanatuyang aya. Pimanawan maladaw ka no iti trabaho na. Ha? Kat di nakapay inlutuan? Saan pa'y nga rod? Sige. Mabit lang tayo nakmangalay ti makanin dyan balay kao. Ado ti makani jay. Iso amang higak langain tapno santan nga aglutaw. Agyaman ak kwarog. Agyaman ak kwarog. Napsugak. Kahit kumustan tirik nam tata. Saanan nasakit ti ulok kwarog. Nasakit ti ulo gapo siguro iti bisin mao. Un nga rod. Sige, agtumarkan to ni ti agas mao. Sana bali tanalpas ka matananangan. Agyaman ak manan. Ilutuan ka langan iti kanamin tonal daw kan iti rabi Tawaray di na kanton ilutuan ni nanatuyang. Pang siguradaw nga da ka nam. Waheng, kwarog. Agyaman ak manan. Papanam, tuyang. Nakapilis ka, mate. Inak ijay ilay. Agpasyar kami iti gayim ka. Igatangan nakman pa'y nga rod iti agas ko. Tawanan agas ko. Si kalatan ti gumatang. Mati nga rod, direk na. Kabaulam day ta. Inka gumatang ijay tirsina ni Marikwanang. Ikanak nga rod, iti igatang ko. Awan bariyak. Sigay, innakaw. Tamangan no agur urayan tay gayim ka. Unayan day ta ka ba daw? Agkakapsut ka. Ngam si kapay ti umay gumatang iti agas mo. Saan nga minamasangon ito huyang ko? Maray, maladaw ka daw iti pagnada nga gayam. Anyaya nga agas ti gatangam. Daytay para iti sakit ti bagay. Sige, mabitlaan, taikang ka. Ilistampay lang, maray. Tawan igaatang ko. Awan ka no barya nito uyang ka.
Anya? Bayadak tumot lang, mare. Sige, ilibrik latta kang kadaytan, takaasi kamay. Ay, Ay, una yun ni Marituyang. Ay, una yun, tikas dyan nga ugali na. Sige paray. Agigup ka iti sa baw titinula. agyaman nagpare. Naamuak adin nakagayam as asikaswan ni Tuyang Mao. Idinto ta masakit ka. Huwag nga, Rod. Okay lang, pare. It's okay. Kabaila akong tibagik. Agim imbaga kon pare. Ay uray pay. Ti asawa. Rumbang nga asikaswan na ti asawa na no kastoy ang masakit. Pare. Ay imbag numayatan tirik na. Uwan, pare. Mayata ang tiriknak. Inton bigat. Naimbagak to siguron. Ay agtrang kaso ka ka di. Uwan, pare. Wala lang. Agpaimbag ka nga ro. Wen mare, awan konsensya na. Agasem, masakit ti asawa na, agam pampanawan na laeng. Isumay. Naimbag kumamot ano ilotwan na itimakan. Kaasimot ni kabadong amabisbisen. Sa ita, kunamlan balasang. At da kanugayim na ijay ilay. Kat isaw ti kanayon nakakuyog. Kasta nga ron tinamag kaw. Ang awam mo parekot iti daytaket. Basta tinapatag kuma. Asikaswan na tasawa na. Nang rona kat masakit. Ay, agyaman ak. Nakalaba akon iti kawis ko. Isalapay ko langay. Badaw, ilabang manmat, day ti badaw, tanay awan oras kong aglaba. Anya? Apay nga ipalabam kanyak. Awan nga rod oras kong aglaba. Ilabam Alan awan oras kong aglaba. Adda oras mo ngagpaspasyar. Ita, awan oras mo ngaglaba. Ay, di tama. Alakit dain. Kaslawan, patag ko kan kamit, badong. Di nakpay matulungan. Sika. Adda ka di patag kukin ka? Awan tubay. Ha? No di mo kaya taglaba. Saan lang? Inak man langan. Ay, tuyang! Makamu kan iti biyag mau! Tamakamu agmeten iti biyag kau! Kumusta ngay ni kabadong Marituyang? Nananayan di pa nagimbag na? Diyak amu Naglabamot itay iti kawis na. Di naimbag siguraon. Naa? Di mo amaw no naimbaganan di asawa mo no sa ampay. Ay kat naimbaganan ata naglaba nga rod iti kawis na. Agam saan ka mo ta siguradaw no naimbagan? Makaamun ay iti biyag na. Naa? Una yan ti kasta. Apakaslawan patag ni kabadong kang ka. Adula amin nga bagbagham. Alakit dain. Sukatam iti barya da iti kwartak asa nga ribaw. Tapno adda pagplitik iti tricycle. Papanamaya. Ijay ilay. Adda pag nami iti gayim ka. Sana balay. Ta day off ko ita. Awan sarek ka. Na, imbag ka pa'y. Day talagpas pa syartar aramidam. Alakit dain. Sukatamon to'y sangaribok iti barya maray. Sige, mabitla ang around. Sige, enteng, mangantan. Nagluto ak iti sinigang. Ay nagimasindong nga. Ay kung naklakid din no awan madanon ko dito'y balay amakan. Ay mabisbisin ako. Apay ko mga awan madanon mo amakan ngay. Kat adda akmat nga agluto. Sakbay arumwarak, agluto akpay mat Tapno adda ka nun no sumangpat ka. Ay agyaman ak. Ay nadungo ka talaga kanyak. Ay wen Kasta ti agasawa. Masapol nga agdinunguda. Ay uwan Ala, mangan ka nga rudan inteng. Sige, taikak iti sidaan tamalokong mau. Agigop ka iti sabaw. Papanam na natuyang, nakapustura ka may. Ijay ilay. Inka magpasyar iti gayim
Imbag ka pa'y, tadatalagpas pa sir ter aramidan. Sana bali tanda mo sweldo ka busbusan. At trabaho Ano ti kwarta? Ado ti kwartam nga agpaisaw. Ngam di mo pa'y may gatangan ni tatabadong iti sidaan na. Ha? Agpaisumat na. Anya lang ti sidayo nakita ki dinaminsan. Sapay masakit ni tatabadaw. Okra lang analaylay ti aday di kusina yaw. Iso ana pa naggimatang iti inlutok asidaan ni tatabadaw. Ay katbasol na Apay adi gumatang iti sidana. Masakit nga raw. Makaamumot na itibiyag na. Sakla amin na. Ay, nagalas gaya man ti ugalim na natuyang. Baybayam ni tatabadaw. No kasta masakit. Awan asim kinkwana. Malakit din. Agawa am drive. Partakam. Isardin ko man langan. Apay ngayon sarding mau. Muto yung playtime. Nagpatingga talangan di tawi. Bumabakan. Anya? Jak gayam kahit nga ilugan ti kasken ka makasarilang. Ala, muto yung playtime nga aging ka di tawi. Kat bumabakan. Ada ka kwaro. Pag isa, mangan ka dito yan. Naimas ti si dami, kwarog. Nala, agtugaw ka matad. Natsamba ka. Alaman nga raw. Ay, nagimasan ti si Dayo, Angkal. Antay. Ay, katuan Ayun gayam, nasabat ko ni Tata Badaw. Gimatang iti si Daeng na kanaw. Si Dana lang? Nito yang ay. Si Dana kanong agmay may sangkal. Ah, Makamukha nun ni Nana Tuyang iti biyag na. Tangay awan kanumot bibiyang na kini Tata Badaw. Ay, day tati maday. Kasla di da agasawa no kasta. mangan tekit din. Sige, enteng. Ikak day ta malukong mau iti sabaw. Ah. Agigup ka. Ay? Wow. Aday ta. Ala, agigup ka, enteng. Wan man. Ay na. Nagbayat kayo ba tayo? Kasta ti mayat. Ay, Badong, umay ka man ditaw. Badong, tulungan nakman. Maditirignak. Yalaan nak iti tumarag. Badong. Apay aya. Ay, Istorbo kay ti panaturog ka. yalaan nakman iti agas. Maditirignak. Agtrangkaso aksamot taon. Hala, tapno di mo matkunain. Sige, yalaan ka iti agas ma. Badong, yalaan nakman iti kan. Maladaw akaw na di bangkag kaw. Makaamo kan iti kanam. Matingarod tiriknak. Yalaan nakkuman na iti kanak. Tapno makatumarak iti agas. Makaamo kan iti biyag mau. Sige, hinna ko na di bangkag. Ijayak tumatan na maturog inton rabi ay. Sana balay, tadamot kalapaw ko ijay. Hinna kaon! Wen pare, pinanawa kon ijay balay Makaamumatan iti biyag na. Kan maturog ak tumatan iti bangkag kaw. Ay unay kan pare Badong. Ay, kaasimot ni Marituyang, kabadong. Di mo pampanawan balbalsam sa amatan. Gungguna na Idi siyak ti masakit. Di nakpay asikaswain. Di nakpay mailutuan iti taraon. Naimbag pa'y kanyak ta inikak pa'y iti tumarin na nga agas. Ngam iso nga'y. Adaya ginatgatang na tumarag nga agas. Ay saan nakasta pare Badong? No dakas di mapasamak ka nito yang mau. Ay, awan sa bali mapabason. No di si kamatlaag. Gungguna na Di nagtupay inasikaso, idi siyak ti masakit. Ay, saan anasaya at agibalbales paray. Mala, agawit kan tayong kasikaswan nito yang mau. Ipan mo ija health center ta kaasimat. Paray. Kabadong, rumbang agtinulong kayo nga agasawa. Adi kay kat agbimbin nalas. Ay, Gusto ni kagawad ko anang paray. Mala, yung kasikaswan nito yang mau. And urno sa nyo ti amen. Ipakaawat mo kan kuana, adi mo mabalin apanawan latan. Kapunta masakit. Asikaswam iti husto pare. paray.
Laglagi pong paray. Ati agasawa, isudat yag tinulong itirigat ken ginawa. Wan ba daw? Naamiris ko itan. Suray. Saanan ang maulit pa'y? Saanan? Manipod ita. Ornosentan, ti bagbagita. Tuyang. Saan ta kuman ama naging bubukod? Wan ba daong? Saanan? Pakawanan na kuma. Ala. Tangay ko na masaanan na maulit. Sige nga rod. Asikasuhan kan, tuyang. Ilutuan kan iti kanam, tapno pumiksa ka. Ipan ka di ospital no kasapulan. Agyaman akan ka ba daong? Suray at alaga. Suray. Mala, agin narakop tan. Ti agasawa ag tinulong da itirigat man ken ginawa. Ala tatabadong ken nanatoyang. Ipatagyo ti tunggal maysa tapno naragsak tilin na ngayong agasawa. Ala sige! Ditong tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangan.